दिनै मुलुगनां आबहावा सान बिफाङानो जोंनि अजि बिफां लाइफां गैयाब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गरेश्वरनि नावखाथा निजारगावआव थानाय ईशान फाउन्डेशननि बानजायनायाव देहारि नोरजिया फरायसालियाव बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो समाज सिबियारि राथुर शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै ईशान फाउन्डेशननि बेन्दोंआव थानाय देहारि नोरजिया फरायसालियाव 50,000 रां अनसुंथाइखौ होयो। दिनैनि बे बिफां गायनाय सानाव बाहागो लायो गरेश्वर खोन्दो हाग्रा बिफाननि बिफानगिरि कृति सुन्दुर दैमारि बिथांजों लोगोसे गरेश्वर हाग्रा बिफाननि मावफारिया बद्रेश्वर बर', हरेन शइकिया, उपेन बर'जों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला आसुनि गाहाय नेहाथारि नयनज्योति कलिता, तामुलपुर जिल्ला AJOCP नि गाहाय नेहाथारि गगन बेसबरुवा बिथांजों लोगोसे निजारगाव ओनसोलनि बारग' फोरोंगिरि बिपिन क्यूट बिथांजों लोगोसे गोबां समाज सिबियारि फरायसालि सामलाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायाव हाबाफारिया जानानै थाङो। दिवस उपलक्षे आमार ईशान फाउंडेशन निजारगाव स्थित स्कुলত परिवेश दिवस उपलक्षे आमी केइजनमान व्यक्तिक আমন্ত্ৰণ জনাইছিলো। তেওঁলোক আমন্ত্ৰণে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। অলৰেডি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সমাপ্ত হৈ গ'ল। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলো আমাৰ ৰাতুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া যুৱ আয়োগৰ সদস্য, লগতে কীৰ্তি সুন্দৰ দৈমৰ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আছিল আমাৰ AJOCPৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেক্ৰেটাৰী গগন বেজবৰুৱা, আছু ডিষ্ট্ৰিক্ট সেক্ৰেটাৰী নয়ন কলিতা ডাঙৰীয়া। অনুষ্ঠানটি ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো মানে সুচাৰুৰূপে হৈ গ'ল। স্কুলখনৰ বিষয়ে অলৰেডি আমাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি কিছুমান হৈ গৈছিলে, যাৰ ফলত আমি স্কুলখন ভালকৈ চলাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান এটা ভাল গতি স্কুলখন গৈ আছে। সেয়েহে যদি কোনো অভিভাৱক তেনেকুৱা আছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম, তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিব পাৰে, যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ যথেষ্ট সুবিধা আছে, আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰো সুবিধা আছে আৰু আমি হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। আপোনালোকে অৱগত। এইখিনিয়ে ক'লোঁ। ধন্যবাদ।